njye wumva ndacyari pira original. Kuri uyu munsi tugiye kuvuga ku mugabo wakoze irwi hirya no hino, wamenyekanye cyane muri filimi na sinema byo mu Buhindi, Amitabh Bachchan. Uyu mugabo yabonye izuba ku itariki 11 z'ukwa munani 1942, avukira muri Allahabad mu Buhinde. Uyu mugabo yakinnye muri filimi nyinshi harimo nka Sholay yakinnye mu mwaka w'1975, Mahabhatani yakinnye mu mwaka w'2000, Dhoni yakinnye mu mwaka w'1978, Suryavanshi yakinnye mu mwaka w'1999, Silsila yakinnye mu mwaka w'1981, Tiwari yakinnye mu mwaka w'1975, Maridi yakinnye mu mwaka w'1985, Bagbani yakinnye mu mwaka w'2003, Kori yakinnye mu mwaka w'1983, Sharabi yakinnye mu mwaka w'1984, Piku yakinnye mu mwaka w'2015, Saudagar yakinnye mu mwaka w'1983, Brahmastra igice cya mbere mu mwaka w'2022, Giraftar yakinnye mu mwaka w'1945, Mahani yakinnye mu mwaka w'1943 n'izindi nyinshi. Uyu mugabo nyuma yo gukora ibikorwa by'indashyikirwa muri sinema, yaje kubatizwa akazina ka Big B. Uyu mugabo yaje gushyingirwa n'umugore we Jaya Bachchan. Bashyingiye ku itariki 3 z'ukwa gatandatu 1973. Kuri ubu bakaba bamaranye imyaka 52 yose. Nyuma yo gushakana baje kubyarana abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umukobwa witwa Shweta Bachchan Nanda wavutse ku itariki 17 mu kwa gatatu 1974. Kuri ubu akaba afite imyaka 51. Na Abhishek Bachchan yavutse ku itariki 5 z'ukwa kabiri 1976. We akaba afite imyaka 49. Ndabashimira mwebwe mudahema kutwereka urukundo. Ni ikiganiro cy'uyu munsi no kukigenze duhore mu bikurikira.